Kichengsi Diopani College Alumni Meet Lapen Ingdeng Krip Hok Social Freshers Meet Surihini Rank Orapli Kapaman Pong. Arlongoti Ponglang Somati Borpungara Datum Non Puanta Mesen Atawar Chileng Dunong Lipinlang. MSc Hetsing Rong Par Arideng Ben Bang Troxy Lothan Bang Atumapan Appointment Alo Keron Pon. Karbiang Long Life Nangkelang Dun Kaduka Vera do Anapansami Bom Kuro Adap Kimi Kardom Nang Pajireklo Kardom. KAL Adap Abirta Long Pen Ilisami Mirinhan Sipi Pini Bertang Ton Pen Arjupanikta. Kidamtang Pai Pai Ni Pai Kretroxiani Diopani College Campus Along Kichengsi Pong Diopani College Alumni Meet Lapen Ingdeng Krip Social Freshers Meet Surihini Rank Orapli Ajaime Kepaman Pon. Lasonsi Diopani College Social Freshers Meet Kepachun Ponji Apan Diopani College Alumni Association Lapen Diopani College Students Union Atumpensi Chepachupi Pon. Adun Tumay Long Alhi Sarpoman Pen Karbiang Autonomous Council MAC Sorbon Telenga VDC Chairperson Alisteron P EM Mukut Mahanta Diopani College Principal Buson Rongpar Jivan Be Lapen Arnamlang PKSA Anil Teronatum Chetongdun. Diopani College Principal Boson Rongpar Pen Perangkia Thingno Nangkijai Duna Tenki Diopani College Araje Kelarji Apan Karbiang Autonomous Council Pen Nangkachirabdun Kenang Sot Thepiklang. Athe Permanent Land Plot College Building Anparta Kapre Kadure Thektik Pusi Chuning Ripon. Seta Meke Charlia Sumaratum Ben Chinki Jethan Ponsi. Kedamtang Pai Pai Ni Pai Kretroxiani Labang So Alumni Meets Tami Misen Pen Pamanlong Aputa Kachuru Pajirpon. Pori Jua Lora Swali Hokol Aji Ekeloge Hoi Karbiang Longor KSA নেতৃত্ব লৈ আৰু বাকিখিনি সকলো ইয়াতে ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নখিনি লৈ পেলাই আজি ফ্ৰেছাৰ্ছ মিটখন পাতিছে ভাল লাগিছে কাৰ্বি আংলঙৰ CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং নেতৃত্বত চলা চৰকাৰ দিনত আমি আজি সকলোৱে মিলি আজি শান্তিৰে আমি এই ফ্ৰেছাৰ্ছ ডেছখিনি পাতিব পাৰিছো আপোনালোকে জানে পূৰ্বৰ চৰকাৰ সময়ত আপোনালোকে কিমান কাৰ্বি আংলং অশান্তিৰ এটা সৃষ্টি আছিলে ষ্টুডেণ্টক চাব নোৱাৰে তেনে ধৰণৰ সৃষ্টি এটা আছিলে কিন্তু আজিৰ দিনত সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ একেলগে হৈ কাৰ্বি আংলং বাস কৰা সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ একেলগে বাস কৰা সকলোৱে আজি মিলা প্ৰীতি হৈ পেলাই আজি প্ৰগ্ৰামবিলাক কৰিব পাৰিছে দিলি কানিং জেজিকে খান্তা বেলো ইসিনিঙাৰং আথেপিনিঙাৰং পিক আথেকে লাদা ke Charlie Diopani College Salong ke Charlie Abarim dakpen ke pas tang atum alang litum Chuneng penlo, chuneng la peneng. Alang litum ladak akole sa panceting ni pin pen. Alang litum aning kanwang setami labang so kibipon, labang so program ke patipon apot. Alang litum mapan setami akero pilo, la pen ke cinghon CM sar. Kace padugdun pen ajok si labang so program ke pacun pon lo. Lapen nilitum kacinghon Diopani constituency MSc sar Sorbon Telenga alang listame che padugdun pik labang so college sa pan alang listame che rapdun pik lapen ladak college sa principal Buson Rongpar alang listame bang so college kuson si gipang tang jima lapen kuson si student ki pabat pon jima ki paong pon jima pan alang di bor ipon pik la selang di fan stame choropon pik lo lapen peneng ki student stame do pik lo la sopos sini lingarong pik lapen chike modam lo pini labang so lingarong arni sitame labang so college ki pang cheng borsing rong pi alang di fan stame Karkliteng alang di fan stame chomarong pensta alang listame labang so pini ningarong arni along alang di fan stame nilitum chike mo pon The Diopani College for the first time is celebrating the first ever Diopani College Alumni Meet come 15 Social Freshers Meet with the cooperation of the ex-students and the students of Diopani College, especially the Union Body of Diopani College, and with the help of Diopani College governing body MSc and EM and VDC chairman and all the well-wishers of Diopani constituency, we could make it this day a grand one and a memorable one. As per the higher education guideline, the college is to establish students
Alumni Association. So finally, we have established this particular committee in the month of July. Within 1 month, they work day in and day out and make it the day. নমস্কাৰ মই এলুমিনি মিটৰ সেক্ৰেটাৰী হয় আৰু আমাৰ দেৱানী কলেজৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এলুমিনি মিট পতা হৈছে লগতে আমি ফ্ৰেছাৰ্ছ 15 ফ্ৰেছাৰ্ছ মিটো পাতিছোঁ আৰু এয়া পাতোতে যথেষ্ট কষ্ট হৈছে যিখিনি এক্স ষ্টুডেণ্ট আছিলে তেওঁলোকেও যথেষ্ট কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে যিয়ে যি পাৰে মানে ধৰক এতিয়া কোনোবাই মানে পানী দিছে কোনোবাই পিঁয়াজ দিছে কোনোবাই মিঠাতেল দিছে তেনেধৰণে যোনে যি পাৰে সেয়া দিছে ষ্টাফেও আমাক সহায় কৰিছে আৰু ফ্ৰেছাৰ্ছৰ যি কলেজৰ ফালৰ পৰা যি দিব পাৰে সেয়া আমাক দিছে তো লগতে আমাৰ যিসকল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে আমাৰ ইয়াৰ তেখেতলোকেও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰিছে সেয়াই Dadang itu Depani College lo, Alumni Association lo, kita Presiden lo. Kasi bangso nang di nakal jual alam bang make sense lo, lasi kasih sak banggai itu mit happy hangjang. Tapi banggai ini tinggi podium happy sila bangso first ever Depani College Alumni meet. Kami pang pilih patik pun dah lo lasi. Itu kiri kalan long sami macam ajat long sami tu kasih sak happy. Kita mel bangso apa pen ajat non pun sami tu cipen cai lo. Kasi non bang program dam bom lah. Bang sami kemisen je fancy ni tu sami arna. It is calling in Sanskrit. Ex-student tuman connection dengan tumang bong doma. Taku cesta. Boko dhyanam. Curo baik nangji lah bangke nilitum. Ex-student tu sami kumarni ke sakuri coklam bom tado kumarni organisation long. Kapal asal long kan involved tado. Alang nitum pen sami nitum panang lang bending de. Alang nitum sami asap obes sami nitum pan contribution do. Kumarni lang kumarni alu lasansi nitum pan nang pidun lo. Apen nitum la committee long sami kacirong do 500 kacirong lo sami laan program mat do kedori sami nitum an pen klempon mate success mathapon Sangti hidipen presenterang lapen dipuben Govin Tiso Karbeng Long Live. Lakhaing korapli Korkanthi constituency under Arlongwuti Phonglang Somate Borpungara datum nonpu anta mi senatowar Chilengdun long le pinlang pusi radatum kaningri hangju Non ki khibom BJP sarkar atum kai ki kaningje ponwer ki non ke Karbiang long atokan walong anta development pick anlupusi ningje ponwer ki tik sitame langdam lo plote Phonglang Somate Borpungara datum aphan ke asonason sarkar pen akirap mate kaching thoramu anparta development ki le ledet penajok radatum kai ke mata kisung kachitong nang bomlang lason si kedam tang pai pai ni phai sir kebarni Arlongwuti Phonglang Somate Borpung arado anatum pen towar kacheselampon lasitong sekot pen Karbiang Long Autonomous Council ke jacket hekiring atum prabjin pen Karbiang Long arat ningket hepik CM Dr. Tuliram Rong hangla pen local MAC Raju Tiso aphansi hadak ke do prongara tatum pen towar chulang dinglo pusi nilitum pherang kia thingno rat pen chetham pon rinti nilitum pini ki claim lage joktar puta kali thang ta kali sitame ne tumge ti reng sitala swatu waran cholu thela ke niwang ta nang kok la pen te ti sitame borwas sitame ke dam ji la swatu war han ase apong sitame mithang si la sonak thaga tu war la pu bai la pen saga sitame dam no da posi nilitum choprang sitame bonai lo patahini lo la pen non pen pini sitame lason kana mithang si kuching wai pen rong pen arong ni rong thom pen chingrum si pini aso tawar heno parpik kana poe keng pen ke dam anda phire mi posi nilitum mithang ching wai pen si pena sitame hi thi lo ni halang sa hi thi asini tum aso tawar pini sitame ke salam po Ante nani bang arong bang ya khelan terang ro arong tang te na tum la so sa yen pon lon te na tum la ke thi ding tum phan te ison pini ke chuning ri son doing mal
นี่ตุ้มอะไรที่ตุ้มฟังจุนีรีตุ้มแกสีบางแกจุนีรีดัชตามีอะไรตุ้มที่ตาจุนีลูอาทิตย์นี้ตุ้มฟังละสอตัวร์แกนนเฮร์นนไรเป็นเปลือกนะชิชะอาลีนังเซลัมปิโต้ปุ๊กapa sih non puta ni tu ma phanang selam pi thek thek ni tu au we ta ke par thlo we ni thom selam asi ni tu phan la non we ta la pula ben sinang pa par le po bon la mang ke kichi ki jang ponon kisukun e ponon se ta me la so to war se kai ta ke char chong ben si te e ben si chu ponang nang ko sita ame ka we ke thek ding tu so sanang ko ji a theke alang le tu nang chi chak chi poson de la ta hai mini ta me nang chi chak de ke Kami lapu nang punai po oi pai ning kan si pen itip tim ni bak pota claim kle News report Karbing Long Live Kidam tang pai ni phai kritok siar ni jang Karbing Long lakha fli socheng ya mesi constituency ke parlo umrua rong along ko kalangso school along thanbang atuma phan MSc headsing rong phar arideng pen bang troxy athanbang atuma phan appointment alo keron pon bang so ko kalangso school amai long Elvin Cropensi mai chapahem phuponsi alhiaman pengpen ka chetong dun soching MSc headsing rong phar Karbing Long Autonomous Council Taxation Advisory Board Chairman Lipson B rong asar pen kichinglok ki Charlie Boma Somara pi apo lapen rong ara ratum chetong dun rinti Lason sila bangso school along ke than ke pa misen ji phan aluhi atum pen lo than bang atuma phan misen pen lo ke than pon ji phan chuningri padopon rinti la pen rong ara atum sta mi la bangso school a hem ke misen ji phan memorandum a lo sta mi pipa jerdun halpu MSc headsing rong phara hin pen sta mi memorandum a lo along ke jongpon alam the puthak ke claim pon ji phan bor I pon pupusi rada thingno lamcha chipi pon school lo athe dak ajo dengklin pen lo dakara tum yang dengan kacar liji apana kisung katora dolo athe dak pen ha boy thang so la pen hamon mi wan kidun bang la tum kidam ke bang sung tik lo ala so kisung pen disipen isima tha se pinin tum dak bang ke minin committee seng pon lo seng pon pen pinia bang ke dak kapethani puthot ko kalang so school an so se tum tok lang nat mane bida hika bang son Charlie duni kamat halo dak tum so cheng dang dadak ta umru da isi sap kapa phi ko ke kale lo pa prang lo setame tum na la wan ma la si pini dak bang dak ki sung rat man thal si pini tum dak school ing pu pon lo la pen school da than pon bom lo la pen smart do lo la si pini bang e tong sa ka do me dak parent guardian la pen dak teacher la pen nin committee president secretary pen dang lo dak li support wan pen nin tum si hini che than lo la pen lang tum fan appointment samme pi budget pon dak bain la pu venture hisab ma te fully golf recognize lo sarak ba non bang ke isi pen isi claim nang ko gi athe hajat ta step by step lo non bang ani tum venture system claim lo la pen la so that pen final criteria do ni la criteria yang se fulfill lo men tum gop recognize pantani tum bor inu nang ko pola bang ani tum dak isi hini kapa pleng na lang do lang dak mane non het school dak ke cheng la asia process ke kuri bom lo dak gop recognize panta bang kon han se appointment letter people long li ini kado we dak bang ke bang trop si loss dai no bang ke karbi language development board principi hala karbi alam kapitan fan bang ke pen dak suki dar lo par headmaster la pen dak samit hindi la pen math science kado we an pen batos Chintong pen hemari rong par Karbing Long Live Khat khati press club atum chepater piponsi ingdeng trok sike praner ke bapong India adet ke jogwan arani mate India Independence Day Lahorijan tila bosti long ke talon duna birta nang pale Lason si khat khati press club amai phu anantirang pen mai chepahem phu ponsi ara por pioneer ke brachiti ma por pen khat khati osi nitul saikiari deng pen si det pialama ingthur ponsi det pialun lun ponlo la sophie musomar atuma phan panong si tibu kitheng kachepati padoponlo la pen kilun ke kan hai huita pedopon bangso hut ke kan kachepati along ke hai duna tuma phan chilong jot anong eta kachetong dun aluhi khat khati osi nitul saikia la pen khat khati press club amai phu ananterang atumari deng pen pajirpon la pen kadu kavia son anta misen mi advansi ingdeng trok sike branier kep aphong India Independence Day ke talon dun pachun ponro
Bokajan penanan terang Karbing Long Life. Tang te pini Adap Abirta ke lapuan si kang ton paniklo.